Kita ganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Paimai tangihon hita hatani nai bata. Martonggo malubi hita. Martonggo mahita. O Tuhan Yesus bani nasihol hanami mamuka horja nami sadarion. Arab uhur nami isi seham hanami marhite hatamu. Nagabi gogoh apa pasu-pasu bin nami. Halanyai Tuhan. Tolong parsahapkon ham hanami. Anja pasu-pasu ham. Ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hanami martonggo. Amin. Kita ganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ninai bata namani sehita sadarion. Nagabe gogo bata aiman natar surat bani. Filipi sada ayat siah. Sonon ma ihatahon. Anjaha ondo hutonggohon. Aselamin marbagal holong ni uhur nasyam marisi habotohon. Apa pangarusion nagok. Dalam bahasa Indonesia ihatahon. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Amin. Taganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Adong piga-piga hal nasihol ipada hanami hutongah-tongah ta. Pasal ambilan nama dear on. Aiman apar lobe. Hape sanggah na itutupan Roma do Apostel Paulus. Manuratkan surat hukuria Filipi on. Aimase sanggah ai itangar kuria Filipi ma keadaan ni Apostel Paulus. Gabe itodoh kuria ai ma si Epaphroditus. Ase manaruhkon kebutuhan ni Apostel ai ibagas tutupan. Halanyai sanggah mulak pusesi Epaphroditus hukuria Filipi. Itongos Apostel Paulus masurat ni hubani kuria ai. Irik martarima kasih. Ahado nagabe barita malas nyuhur na boy dapot hita humbani keadaan Paulus na ibagas tutupanon. Na parlobe. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lang pala cuti atap maroti Apostel Paulus padaskon ambilan nama dear. Sonai homa mangidangi kuriain. AGP ibagas tutupan iya. AGP marsitaronon iya. Napaduahon. Lang mitor lupa kuria Filipi. Hubani Paulus. AGP lang ipilipi be Apostel ai mangidangi. Anjaha Apostel Paulus pe. Tetap do berhubungan nama dear hubani kuria ai. Ai maase napatuluhon humbani situasi on. Ulang homa halani madabu hasoman hubagas parlajoan. Bahkan hubagas tutupan. Mitor mandao hita. Tapi tetap ma ibagas hasadaon ibagas Tuhan Yesus Kristus. Nagabi gogo bata marhitehon ai. Ipaingat do hita bani tonah ni Apostel Paulus subani si Timoteus. Nini bani 2 Timoteus 4 ayat 2. Ambilan kon mahatain. Haringgas kon mabani panorang nadear atap nalang dear pe. Pisang paingat. Podahi marhite lumbang nyuhur bagal apa pangajarion. Bani bahasa Indonesia ihatahon. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi hubata haganupan AGP hita sanggaburitan, marsitaronon, bue pikiran, atap sanggah sonang pe, atap sanggah marmalas nyuhur pe. Tetap maibagas Tuhan Yesus. Anjaha pada hita hatani,
marhite pambahyananta. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus panginduan ni Paulus ibagas tonggoni bani teks taon nini. Anjaha ondo hutonggohon aselambin marbagal holong ni urnasyam marhite habotohon apa pangarusion nagok. Sonin maborat ni sitaronon ni Apostel Paulus. Ipasopat kon ni do terus manonggohon kuriani na ijape marianan. Gende irupi apa ipasu-pasu Tuhan Yesus. Bani haganupan lahoan ni ganupan nama dearin. Idingat do kuria ay haganupan. Aha balas barita malas niuhur ay bata. HP on mak katahon hubata sangga boritan sangga sehat malas niuhur pusok niuhur. Ipatalut Tuhan Yesus do HP hitam martonggo hubani. Termasuk mangindo haganupan kebutuhan ta. Nini pengakuan ni sada pandita. Nasanggah aido matorik tumang pangahap ni halani parna buritan ni. Nini ibagas tonggo ni bani Tuhan. Oh Tuhan. Anggolang rabe ham Tuhan manangihon tonggoku. Gendo pala tonggo ni kawan-kawan ku tangihon ham Tuhan. Asi pamalum ham au. Amen. Arti ni ay, bay haganu panorang atap keadaan ta, ipatalu Tuhan Yesus do hita martonggo hubani. Anggo sonay, ibagas tonggo ma goluhta. Ibagas bahasa sehari-hari nini sonon. Kenapa harus takut kalau masih bisa berdoa? Kita ganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus, aselambin marbagal holong ni kuriain ibagas Tuhan, adong parlajaran bata marhite teks on, aima, seng pitah na bermasalah, na hurang jorgit, na itonggon hita. Tapi dihut dohoma, anjaha ulang lupa hita manonggon na jorgit ase ulang boritan atap na roh hupar tonggoan atap hupar mingguan itonggohon hita ase roringgas ni anjaha ase na jorgit on lambin jorgit ni anjaha lambin sonang apa lambin marbagal ibagas Tuhan na boritan na itonggohon hita boy lambin jorgit apa malas niuhur. Anja teks on peho mapaingat kon hita ase pardihut hita manonggohon kuria. Guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, parhorja kuria. Tetangga rumah tape namaningon do hape tonggo kita. Ase sejahtera hagunupan hita. Takon naligan. Mardingat mahita. Tonggo ai magoluh ta. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus, ini teks taon homa, marbagal holong nyuhur nasya marisi habotohon apa pangarusion nago. Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artini, maningon dohape seimbang antara pamboto apa pangarusion ibagas uhurta. Arti habotohon nagok, pengetahuan yang benar, ini tafsiran Henry Matthew. Pengetahuan, bani bahasa Yunani, epignosis, bukan sekedar pengetahuan dalam benak kita, melainkan suatu pengetahuan rohani di dalam hati. Pengetahuan itu menunjuk kepada penyataan Allah yang diketahui berdasarkan pengalaman praktis dan lebih banyak meliputi hubungan pribadi dengan Allah daripada secara intelektual mengetahui fakta-fakta mengenai Allah. Jadi, laho mamboto hata ninay bata atau mamboto haroso ninay bata iporluhon do pamboto na ipataridah kon ibagas hasadaon, pangidangion, apa hasaksion ibagas hadohoranta pakon nay bata. Anjaha ihatahon Apostel Paulus homa, apa pangarusion nagok?
dalam segala macam pengertian yang mendalam. Berarti bahwa orang percaya melalui kasih dan pengetahuan memahami mana yang baik dan yang jahat. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus, halanyai ipaingat Apostel Paulus do hita bani haganupan, dalam kon hita magoluta sadarion ibagas Tuhan Yesus nama masuk hita, anjahan nagabi tanggung jawab ta aima, tetap mahita marlajar bani hata ni bata nagabi pambutuh bata, na ipake bata lahu papitahkon goluta. Napa dua hon, tetap mahita martonggo asibere bata hita gogo, lahu mandopak kon keterbatasan apa hahurangan ta. Napa toluhon, pakai mahita bani hata bata, halani aido memberi pangarusyon na gok bata, pasal bata. Napa puatkon, tujuan ni haganupan ai mapasangapon Tuhan Yesus na doma makokop hita anjana paluakon hita humbani hamatean. Amen martonggo mahita. O Tuhan Yesus ajari hamahanami ase adong pambotoh apa pangarusyon nami nagok pasal ham bani ganup goluh nami ase dihut hanami mangidangi ham agepe bue si taronan apa malas niuhur itongat-tongat nami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Horas mabata haganu.